Panichayay, panichayay, haku ilasunchi kuluchakaman. Ari, kay sábado, iskaychunka tawayo hinaspa domingo, iskaychunka pichhayo mayo killapi. Hakuchi, iskaychunka kimsa watan kashanray kuraymi, Centro Poblado Agroecológico Kuluchakaman. Hamuy, hinaspa chakrusun, tukuy ruayninchikta, kay sumaq chawpi. Kanja, achkaruna kasaraku, punta karta itanchikpa wasin ñawpa llaqtapi. Tukuyrichaq mikuykunata tiantiasun, Kuluchakapi sumaq warmikunata rurashanta. Watanta illachispa ruyru hatikachaypas kanjata huk turupa. Hinaspa chaynallata yumpay suyasqanchik. Chaqmay linka atipanakuy, yachaq kallpasapakuna atipanakunqa, allin mikusqa hina, hinaspa yanantin allin llaqta runa hina. Yachankim wawqipani mususipas, yataykichik hamukuychik Kuluchakapi raymiman. Hatun takiqkunapas kanja, tukuyrikchaq takiwan. Ama junqaychu, kay sábado iskaychunka tawayo hinaspa domingo iskaychunka pichhayo mayo killapi. Llapanchik illasun Centro Poblado Kuluchaka llaqtaman wanta suyuki. Hayachisunki tayta alcalde, barayuqkuna, kamachikuqkuna, aprove institución payana pakuyninwan. ¡Baila que baila! ¡Unos conquistadores de la jarana! Hermanos y hermanas, suban el volumen de la radio porque empieza su programa favorito. Hapak Ruru, la voz y el latido de los Andes. Les habla un día más su gran amigo y compañero, el pequeño gran Quilinchu de los Andes. Maluya masua matak llaqtanchipa awqan kichkan wawqillawan palaykuna kaynacha aygarmusqanchik rimarinin chiknisqan programallanchik a través de redes sociales, plataformas digitales nisqanta kamarik wawqillaykuna panchillaykuna seguramente cualquier momento FM que churasqa kanja pero ñari kichaykaramunchikña wawqillay panchallay wasichillaykiman llaqtachallaykiman. Yana willakuykuna rika wawqillaykuna pallaykuna willakuykuna kaykuna kachkan rikikuna punchawpaq rikaw kay toqtolawpi mamallaymama ripuri sasama wawqillaykuna pallaykuna kay toqtopi riki kay wamangapi chiara altumpi asalto karon wawqillaykuna pallaykuna asaltarunku carrokunata kayna rumikunata churaruspanku riharkaruspanku hoy chaypitaq balakunapas tuqyasqa y chaypi choferta riki umanpi balearulasqaku wawqillaykuna pallaykuna paysi riki saludpi tarikullachkasqa riki wañuy patampi chay bala umanpi kaqtapas antisi hurhurullanku kawsallachkanraqsi wawqillaykuna pallaykuna. Según willakusqankuman hina ariktuta chay pasakurun riki manataq toqtolawpiqa kanchu ni policiapas chaymi mañakuy kachkan riki illaqkunamanta yanqaña kay policiakuna kay waman comisariapi kanankutaqa riki wakman rinmanku hinaspa chaypi purimunmanku toqtolawmanqa mana ritamunankuchu porque alto urqu chirinan kasqanrayku rikaw chiripi ukatakullayman nispapasiki mana rikerita munallankuchu riki waklawamanqa riki punchawqa kanchu imaynaya wawqillaykuna pallaykuna entonces kay asalto karon riki toqtolawpi haya umachallanta rikaw bala perullasqa ña riki operarullankuña médicokuna wawqillaykuna panchallaykuna paymi riki kasqa tayta Manuel conductor riki chofer Manuel PM 26 años joven ya wawqillaykuna pallaykuna
y chay bala chasqueros pangriki wañuy patam tarikularqa chay pasakun riki kunan wawqillaykuna palaykuna kunan achillay pachapi aw antes kay hospital regional apurawman aparimusqaku manaraq wañukuchkaptin y ñariki chay balata jorquykullankuña chay kay alliqlaw kay uma tulluchampi takiarunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna nichkanku establem kachkan incluso rima kachachkaña upis kay rimayllataqa claro umantu operatinko sunsurayachkanchiki kayta pasaronqa naspaqa recuperakurunqa nispa nichkan riki wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Pérez Sánchez Juan Carlos paymi riki médico cirujano wawqillaykuna pallaykuna dos médicos cirujanos ña riki willakuyta churaykaramunña seguramente ayllukunaman y ayllukunañataq riki kay partita riki pasakamun prensaman riki wawqillaykuna pallaykuna lliw kay willakuykunata yachananchikpaq riki entonces está estable ari chay asaltukuna ñankunapi kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna mana kayna kaptinqa illanayakunpaschu riki mana illanayakunpaschu kayna kaptinqa wawqillaykuna pallaykuna porque ima asaltupis imapis kachkanman riki chaymanta principalmente tuta riki wawqillaykuna pallaykuna punchawqa mana ancha kanchu asaltukuna kayta kan pero mana anchachu mastaqa tutam riki asaltanku wawqillaykuna pallaykuna kay tuqtu lawpiqa chaymantataq riki rakikuchka wakangallo lawman wak Vilcasuaman lawman wak uray lawkuna llaqtakuna riki tanto uray lawkunaman chayman riq carrota asaltanki chaynata riki chaynintataq richkan riki kay Andahuaylas lawmanpas riki Andahuaylas lawman riqkunata harkanku chay kangallo lawman riqkunata riki harkanku porque kay tuqtulawqa paqway chunni chaya wawqillaykuna paqway chunni chamriki manam imapas kanchu ni kioskuchallapas kanchu ruraytachus munasqaku piqa simawatapis shina pero nada kunanqa mana kanchu wawqillaykuna pallaykuna imapas total chunniqmiki chay sonaqa riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi mas rimari kay programallanchikpi chayñataq riki awku taytakuta riki machuta tarirullanku wañusqata kay Huancani nisqan mayupi wawqillaykuna pallaykuna chaypi riki ñaqa ultu hina riki altuman huqarikaramusqa seguramente punkipakurqa hinaspa chay huqarikaramurqa inflakururqa ima posiblemente porque nin riki yaqa bolsa hinas hawam kachkasqa mana undikuykusqachu y tarirunku riki país riki wawqillaykuna pallaykuna risqa riki kay Puno raymiman Punopi raymi karqa y chaymanta mana riki kutinñachu wasinman riki wawqillaykuna pallaykuna chaypi kay wiraqucha riki chinkarun mana yachakurqachu riki maypi chaypi kasqa wakiqninku riki upiaspachik chaypi amiguchawan comadrewan compadrewanpis kakuchkan nishpakuna seguramente pinsarqaku wakiqkunaqa riki porque ninku riki unayña mana riki más o menos haykaninmi chunka pichqa killaña wawqilla killaña punchawña mamallaymanmi llumpaytaña punchawta qurusqani mana killachu sino puncha wawqillaykuna pallaykuna yaq iskay semanañas chinkarusqa riki wawqillaykuna pallaykuna maskasqaku y chaynachkaspa riki kikillan wampuramusqa wawqillaykuna pallaykuna hinaptin tarirunku seguramente ukupi riki undisqa karqa busukunapa maskanan nadiaqkunapa maskanan pero kunan kikillan riki huqarikaramun hinaptin riki tarirunku mana huqarikamtinku hinallaraq posiblemente maskachkanmanku karqa riki chays riki último rikuqninkuna nin ari paymi kachkarqa riki kay Capero del Cruz de Mayo nisqanpi chaypim tarikullachkarqa
ricorjanikun nispa rikuqninkunaqa rikuwawqillaykuna pallaykuna ahí mismo riki willakuykuraqa claro siempre willanakunku tapunakunku rikuwawqillaykuna panchallaykuna maskaspanku rikaw más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikpi chayñata wawqillaykuna pallaykuna kay pensión nisqanmanta rimasunchik pensionmanta rimaptinchik yari kan riki achka clase pensionkuna rikaw pensión kan llamkapakuqkunapaqa jubiladokunapaq rikaw jubilados diversos sectores imapipas llamkapakuqpaq chay institucionpi descuentaptinkuqa kan rik jubilación nin rikaw y atendichikunku salud nisqanpi y chayñata riki kantaqa pensioninku sichun policía militar kaptinqa rikaw paykunapapas pensión policial y kantaqa riki hampi wasinkupa rikaw hospital policial hospital militar nisqan rikaw wawqillaykuna pallaykuna Limapi pero mana chayna llamkapakuqkunapaqa mana yakanchu chay pensión hastawanja kantaq riki kay pensión 65 nisqan mana chay mayjinpipas chay pensión chaskiqpaq pero chay pensión 65 pas manas liuchamanchu chayan chaynata ninka encuesta nacional de hogares enajo nisqan wawqillaykuna pallaykuna kay 2024 pi chay analisista o sea chay tuputa riki ruraykullarqaku y chaypis tarinku riki nin riki solamente 27% chaynallas machuchakuna paychakuna kaspapas chay pensión chaskichkanku wawqillaykuna solamente 27%, o sea sapa pachakmanta iskay chunka hanchishlla pensioneyuq mayjinpas nishkanchik chay pensión tanto ONP kaspa o huknin kaspa utaqa kay pensión 65 kaspapas porque kaypi nishkanik chay pensión tanto público como privado nishkanrikaw como público privado entonces mayjin pensión kaspapas solamente sapa pachaqmanta yaqa kimsa chunkalla y wakijama wawqillaykuna pallaykuna mana chaskisqakuchu pensión ninkuta y solamente kaypi nishkanriki 27% chay 27% manta 17% chaskisqaku chay wakiqnin pensión nisunchik ya ONP o chayñataq riki chay AFP nisqanta rikaw solamente o policial nisqantapas solamente 17% chaynallas chaskinku y sapa pachakmanta rikaw chaynalla rikaw y chay sapa pachakmantas chaskinku chay pensión 65 nisqanta solamente chunkalla wawqillaykuna pallaykuna chaymi chay tupupi niptinchikqa chay 10% entonces wawqillaykuna pallaykuna llakipaq riki kay willakuy ari chayta hawanchikmi llaqtanchikpi Vinchus llaqtanchikpi wawqillaykuna pallaykuna tanto listapi suyachkanku incluso tramitekunata ruraspanku wakiqninkunaqa imapas problema karon y chaypi chay trámites riki demoran chaykamaqa ya wataña iskay wataña kimsa wataña pasaron rikaw hasta chay tramitichankukuna completaykunankukama porque siempre masachakuypas kachkan wakiqmi suseqa fácil chayata hurqunku rikaw wakiqa principalmente paqway chakrallapi kaq mana imamanpas metikuq y fácil tariki kay pensión imasutinch anchay padrón de hogares nisqanpi tarikuqkuna pikunan chay ancha saschakuyta tarinku huklawpi kaqkuna
kay wamangaman hampukuspa kutikuna o hunqaytapas kay wamangapi Limapi Icapi maypi tarikuspapas quizá adquirichakururqa wasichanta o joven kaspa carronta o imatapas rikuwawqillaykuna pallaykuna utaq riki quizás allin kallpachayuqraq kaspaqa churinpas o pipas nikurqa riki papá garantizayku aya Jorgechata Jorge Caramos kaypaq wakpaq wasiruwakunaypaq kawrantinaypaq negocio imapaq nispapas garantización tarikimañaykun atia como papa mama kaspa ya churimiki nispa a veces manaraq chay pensión chaychaspa puntallantaraq rikaw chayta yanapaykun rikaw yanapaykun ari kajaya nispan facilitaykun y chaykuna riki chay traba wawqillaykuna pallaykuna mana chay pensión ninchaskinanpaq mientras claro chaykuna facilidad gestionanki borrachinki chay sistemakunamanta paja mana ni bancopipas maypipas Jorgeki kasqanta ni garantizasaykunapas chaykunatapas hasta borrachinakama chaykamaqa pasachkaña punchawkunaqa rikaw entonces chaynapi kay sasachakuy kachkan solamente sapa pachakmantas chunkalla kay pensión 65 ta chaskichkanku incluso niskan de la población pobre manta wawqillaykuna wakchamanta bueno kapunqaraq nisunchik imachampas quizá riki jovenkas musukaspa riki imachatapas armakurqa chay kapunraq y chayta riki ninku riki no pobre nispa rikaw porque kay ñuqanchik lawpiqa pobre no pobre extremo pobre chay kimsanmi kaw wawqillaykuna pallaykuna entonces apukunaqa manan llaqtanchikmi kay wamangapipas kanchu kaspapas kan huk iskay imallacha waykillacha apuqa rikaw porque mayor parte puntata clasificaqku clase media nisqan chaypi tarikullachkanchik rikaw entonces yaki wawqillaykuna pallaykuna kaytaqa chayachimuchkan kay encuesta nacional de hogares ENAHU nisqan wawqillaykuna pallaykuna manam chay sisfuchu manam chay INEIchu manataqmi kay encuestadoras privadas nisqankunachu porque a veces chaykuna publicamun principalmente encuestadoras privadas chaytaqa a veces creyinkutaqchu rikaw chayqa yanqam nispa porque principalmente kay política ocupim chaytaqa mas utilizanku rikaw pero ruwankum huk clase análisiskunatapas entonces wawqillaykuna pallaykuna kay wakchayaysi yapakurun wawqillaykuna pallaykuna anchata y hanchis tuputa yapakurun nichkan riki suqtachunka mana suqta claro suqtachunka pichqa watanmanta hanayman sikachkan runakuna o sea miraron más de 1 millón nisqan chaysi ancha sachakuypi tarikullanku y kay tupukuna kachkasqa desde 2019 watamanta wawqillaykuna pallaykuna kunan kachkanchik 2025 piña rikaw pero kunan kay tupu hawasqanchikqa kay rimasqanchikqa hayna wata kasqan hayna watamantam riki wawqillaykuna pallaykuna rimamuchka entonces kay pensión 65 mayqin pensión pas mana riki chay total cobertura nisqantaqa riki rurachkanchu pero gobierno nimuchkan riki wakpeupiqa kay llaqtaypiqa kanñachu kay wakcha llimi qullqisapa pensión niyuq llapachanku mana chay pensión kanchu chay huknin chay ONP o AFP ñuqay qunikusapaq chay pensión 65 chay llaqtaypiqa wakchaq kanchu nispam huk wawkunaman lluqsin gobierno mana kay gobiernollachu ni punta gobiernokunapas aspa alabakunku wawqillaykuna pallaykuna ninkuni machu payaqa manan Perú llaqtapiqa wakchaqa kanñachu lliwshi qullqiyuqña kan propinansi kikin gobierno wakchakunamanpas nispaña riki huk lawkunapiqa publicamunku pero kaypi kay encuesta nacional de hogares nisparwaykamusqan wawqillaykuna pallaykuna anchata llakichiwanchik porque llumpay llakiya kayqa rikaw mana
riki wakcha wawqi parinchikuna total wakcha kachkaspapas mana chaskichallankuchu kay pensión ninkuta riki quizás riki chay tramitachkaspa alimanta logracharonkupas pero kay pinchkan solamente 10% awqillaykunaqa palaykuna. Entonces tanto awqillaykunaqa palaykuna ancha sachakuypi tarikulachkankunin. Más rimari awqilllaykuna panchallaykuna más rimari chayñataq riki kay PCM kay Mama Boluartemanta rimaspaqa riki Mama Boluarte yachasqanchik hina riki kay pensión ninta chay sueldunta porque pensión pa hinañas awqillaykunaqa yapakuy kikin nin riki lluqsirusaq wataman hinatinqa pensión nada challakanqa chaymi que mejor yapakuykunin sueldo chayta hinatinmi riki kay gobiernomanta lluqsiruptiyqa pensión kapuwanqa riki achkacha nispa awqillaykuna pallaykuna sueldunta yapakuykun riki más de 35,000 soles chaynam awqillaykuna pallaykuna más awqillaykuna más del doble pues más del doble sueldunta yapakuykun. Y chayta riki investigayta munanku tajuchakuyta munanku hinatinmi riki PCM nin manam chay documentokunata hawachikikumanchu mana chay sustento técnico chaykunami kanan riki chay sustento técnico imaynampi tiyapakuchkan imapi hapipakuspata porque mana riki tanto ganayta munani nillachu awqillaykuna pallaykuna siempre kanan huk expedienticito riki un informe imaynampi yapakuchkan riki ima motivo riki yapakunanpaq sichum ninqa riki kayqa ripukupi asyalla pensión kanqa chaypaqmi yapachikuchkani nispa chay ninan riki sichunichka manam chay qullqi haypawanchu nada chaymi yapachikuchkani nispa chaypis ninan riki awqillaykuna pallaykuna pero PCM chay documentota pakaron awqillaykuna pallaykuna kunanja confidencial kunanja trabajadores del estado manaña sueldunta hawachikunmanñachu tanto ganasqanta haykata ganasqantapas gobierno anta puni chayta yachachimuchka y chaywanqa hasta gobernador regionales alcaldekunapas sueldo yapakuykuspapas ningakuñachik esto es secreto estado porque imanenta chay confidencial ninanqa secreto ninanmi awqillaykuna pallaykuna servir imanenta chay servirmi llapa llamkapakuqkunata riki principalmente estado kupi llamkapakuqkunata hawachkan titulun kanchu ima en situación pita ganachkanchu maypi llamkapakun completutachu chay papel ninkunata apaykun bueno tukuyta hawachkanku pero paykuna imanintaq kay Mama Boluartemanta manaraqmi aprobasqaraqchu chaymi manaraq riki yachanchikraqchu porque aprobakurunqa hinaptinñam yachasunchik nispa hasta servirpas limpiaykun awqillaykuna pallaykuna kay Mama Boluartita yachanchikña riki haynimpakuna rimaypi de que hasta hatiq ninkunapas hasta premier ninpas nin ari payqa mastam gananan ñuqaykun igualtaq gananmanchu como presidenta kasqanman hina hasta con estakunapas allinmi mastam qullqichata gananan nispa riki hinaptin chayta tupuykunku hinaptin nichkan riki a nivel Latinoamérica a nivel mundial Perúpi presidente más pagado del mundo chay listamanña churasqa riki awqillaykuna pallaykuna rikuriron. Entonces huklaw llaqtakunapi menos gana pero kay Perúpiqa allin pagasqa chayna lluqsimuchka entonces chay listakunapi lluqsispan kay Mama Boluarte mana pinqakunchu riki payqa ganayllapi piensachkan mientras nuestros amigos pensión 65 ni pensión ni chaskichkankuchu riki pensión 65 ni pensión chaskichkan porque pensión 65 pipaqta chay 65 watanmanta riki hanayman pipaqpas maypaqpas chay mana qullqichayuqkunapaq pero kunan hawanchik kay tuputa hinaptinqa solamente 10% llaga chaskichkanku mana wakiqninqa chaskinchu entonces mana kay Mama Boluarte llaqtapiq pinsanchu kikillanpi piensan chaytaqa ninchikña kuterispa awqillaykuna pallaykuna y claro kunanqa riki kay Boluarte sueldotaqa yapachkan solamente a congresista-kunaman congresistakuna riki paykuna misuaq sueldota ruwakuykun tukuy cuentowan riki awqillaykuna pallaykuna sapaq sueldonqa kan ña hawarqanchik ña pasaq programakunapi 14,000 soles
y chay sueldo manta pues sapaj canta chay función congresal, pero chay función congresal manta chay sueldo kachkanyan, pero paikona hokli tarako ikon sapaj chakachon chay función congresal otro sueldo chay sueldo ji pawachang chay kacho mana chay yacho sino por representación otro ya pachaco con chayna tuko ley con aturachaco con nada chata sueldo tiapacurun ni nada tengo con paikona tanto jole tarika y congreso que gana con más que presidente ganan con el presidente ya pacuch con sueldo anchay manda pues más tara que con esta con ganan ya pachan tu por dinjera incluso gastos de instalación, gastos de representación, nispa con chorago con manachay yacho hasta banja wow bularte joder tari que tajika pugina pin chaitam hay puna kuchkanko en aspan mahta chata trabajas con ataps contrata con corriak sisi tinaña tanto te contrata con coronan con ata chairi que joder ta tukukuchkanko y hokna ta tukukuchkanko joder tapim que hay policías y militares o fuerzas armadas paikuna tari que ranteron jolejewan ranteron chay bono konawan cuidachi konan parikao pim chay militar kona pa cuidas han garike mana pipas atingman chori que jorjorita palacio mante mientras taita castillo timenan jorjoron ku paijare que mana militar konawan kuskachu karja militar kon japeron ku tikraros parikao. Entonces, chay me cae bulwarte chay tayachan inaspa mejor para alguna más tulki tapi que son sueldo ta ya para que son jefe kunapa bono kunata y chay principal jefe kunapa aparte especial bonito pues un bono especial chay kunata y chay kunan chay jefe kunajarik máximo jefes fuerzas armadas policiales chay kunaj general kuna chay kunaj kakuchkan jole jesapo o gilegon para kuna jole jesapa chay me que bulwate tapichkan korikao bulwate niskari kaina ya palacio pe hapeoti que cheja chay na jole tarike guay jasai kichik pero jorjoran kichik na tenga hokiai kuramos paja cortaros un kichime nis pare que nate are inaya tia ko nis pare que mana policía guna pas militar guna pas kutiri con kuchu kai mama bulwate tak estaban cuidachkanko y palacio pe tia con ampare guau gile con paregona y mientras llakta paja llaktanchik una paja recorte total recorte cortamos presupuesto ta y chay presupuesto kunañata ya ima papas hay pachkan ñachoriko guau gile gona pancha legona Mari que hay programa de anchikpe más rimari lo que llegamos canchiri a través de redes sociales y plataformas digitales chañata que a través de frecuencia 89.7 Radio Agricultura Vinchos y 100.5 Radio Agricultura CG Lambras Guaujilegona Palegona ñari que bueno elecciones hamuchkaña chay mantapas rimarina kachkanga pero kay tarak tukuchay kusunchi kay pimnich kangarikao Congreso pa sorora kuchkan hukulei tarikari kay man terimar hanchikñan pero konanga kay taita presidente del Congreso Eduardo Saldana panishanta konanga rimasonchi kay Congreso pe proyecto ley taray con unas panishkan ya Congreso desde 2026 mantaga canja total protegis canja inmunidad parlamentaria nisjango no tiene chayanga con esta con ampajo y mana tu paigonaña cangari chay tami que pasa Congreso punta takaram chay inmunidad parlamentaria chay tami que limpa pasa Congreso rik wichharon wa ojilegona paigon chay inmunidad parlamentaria natemi con anriki kahya chay ta recuperate munachkanko chay nape paigona protegis kanango pa pero paikona mana respetar el presidente pas inmunidad no pero respetan mucho pero paikona konanga chaita recuperar monachgango y chaimanta un kaitaita presidente del Congreso nichkan ñogay koja mana amreke kaitaja roaita monachkaniko hasta banja kay jungaita pas denuncia mawanga kuchaya pues protección nisparika manancha inmunidad cha impunidad sino protección minis papá igona rima igona taps tikraron kuñare que chay pa shooting o giragona para igona impunidad imagínate chay impune manaya chay penalizas hacho o sea manay castigas hacho chay huchapacos han huchayicos han rico o giragona para igona imagínate niskan huchayicon por huchayicon ricao suacos pan wañuchis pan imatapas roras para que leipa
contranta imatapas ruraspa riku awqillaykuna palaykuna. Entonces paykuna riki chay inmunidad nisqanwanqa manaña investigasqaña kanqaku rikaw. Porque con semana inmunidad captin imataq pasa con facilta juez pas fiscal para que investigan con esta conata inmunidad captin manaña tengañacho pipas investigaita porque investigan para congreso raja pascanan chaita congreso tamañan que tanto fiscal juez nente que señor congreso kaital runa taya kaital congresista taya inmunidad ninta jurgo investigan ahí copa autorización taraj maña conga autorización maña co España que autorizan que naptiña investigan mana autorizan gacho na tenga mana atinga cho que con paregona investiga entonces chay pamsutin chay impunidad trico que con paregona protegicuita monachkan que chay huchalicus angumante pipas maipas huchalicus paja paganan ya wajilla con palekon huchaga huchami que llulaco mi anjatun taxa papas manariki chaja tupumpicho sino huchaga hucharico wajilla con palekon imaina hay que papas ricao pero mana chaita chupaikona pensan coricao sino paikona protegico ya pia kachkan ko wajilla con palekon chayna yata wajilla con palekon kai taita acuña conanja piñarocosja gobierno piñarachin acuñata alentan defendichkarja acuña mama Boluarte taja conañatagme taita gobernador plata como cancha taita acuña paireke nichkan gobierno ta amaya llaqtayta waqachicho mama Boluarte nis pangricao imaynama chay minera poderosa llataqa janja visitakuspay que payllapaqa leykunatapas ruwaykapunki chay ley de emergencia chaykunatapas ruwaykapunki paykunallata favorecichkanki llaqtayñataq sufrichkan porque nichkanchik rikaw kay minerokunapi kachkan que kunanqa Podemosllaman tumpachkanku pero mana Podemosllachu kay APPistakunapas kachkanku chay mineros artesanales mal llamados como informales mana informal chuaujiagona para porque paigona sostenga mineros artesanales informal ninko que mana que cancho protege kai taxa minero kunata hukamachiku y solamente hatun empresas mineras kunallata protegen aujiagona para kai leikona. Entonces China pero informal nis para que kai le tikrai con paikona entonces kai APP ocupips kachkan mi kerunangona entonces chay mere que paikona seguramente taita patroncito jefecito plata como cancha nis pa seguramente hayaspan goninko paikona ya poderos allá pa chayana pa kuñogaigo pa cancho ñogaigo ta limitawachkan con nis pa seguramente con China pe pa reaccionachkan rikao porque alguien defendichkas pa konanga piña gorospan rike hao mama Boluarte ta que conanja contradicciones ricao denuncias que hay trato especial imagínate trato canga de empresa de paja liucha para cachón nis pa una palla con cuando hay asuntos ari pipas mai pa reaccionan ricao chainas quizá que confianza antari que quitaron yangap sin atenga llama Boluarte perdenga ricao no palego no marri que hay programa yanchikpe kai huknin a ver kai tajawai kulasonchik mai hinta kachkan hawchay sonchik elecciones mandachos no pero mana kai mantrimachkaspa rimay kuita tajmonachkan wajilekona palekona kai jaina puncha orimas hanchik tarikao jaina puncha orimachkarganchik ari último oraña ripuy urachaña kai tratado de pandemias nisqanman tuawqillayku parekuna tratado de pandemias imataq ari kay OMS Organización Mundial de la Salud nisqanpim quyunakuykun llaqtakuna principalmente a países europeos y chaypim paykuna ari que nikurunku yaqliyku uraykusunchik leyta chaynapi kay runanchikuna ama harkanakunankupaq y chaymana munaqkunatapas obligananchikmi vacunakunankupaq nispa chaymi que kay tawa rimay niuqta hurquramunku
chay soberanía nisqanta wañuchispa, chay vigilancia control chayta rikurichimuspa, chayñataq chay datos biológicos nisqanta jugarispa y chayñataq riki chullalla kamachikuq kanja kay asuntopiq kay tratado de pandemias nisqanpiqa. OMS ninqa kayqa pandemia llapa chaykichik vacunakuychik lliwcha chay rimas janta kasunanchik mana pipas maypas mana kayna wakna investigasqaraq kachun estudioraq kachun nada ojillaykuna paraykuna pues kunanqa faciltañam denunciayku asunchik riki kay soberanía nisqanmanta ojillaykuna pallaykuna rimaspanchik chay tawamanta rimasunchik haynapunchu rimarqanchikña pero kaypi masta ampliaykusunchik. Kaywan minichkan que gobierno konata señores gobierno kay tratado de pandemia ta firmaychik firmaykusqaykichik punchawmantaqa ñam chayqa obligatorio ña llaqtaykichik kasuchikunaykichikpaq ñuqayku imatapas nisaqku hinata qamkunaqa upayachayam chay nisqaykuta rurayman churanaykichik nisaqku kayqa pandemia ya llaqtaykichik ahí mismo pandemia kayqa nispa repetinaykichik vacunakunaykichikmi nispa nisaqku hinatenqa obligatorio llaqtaykichikpi vacunanaykichik mana kaypiqa ninaykichikchu manam kayna wakna y imaynanpi kay tratado pandemia yachasqanchina kay empresas laboratorio haykapa chaninwantaq llapa vacunakunata arantikamuarqanchik wawqillaykuna pallaykuna millonada wawqillaykuna pallaykuna chay qulliqita chay laboratoriokunaman regalan riki gobierno chay vacunata arantispa pero wakna kay China chayñataq Rusia vacunakunata rurarurqa hinaspan imatataq chay vacunanqa regalakurqa wawqillaykuna llaqtanpi gratis vacunarqa y chay puchuntañataq regalamurqa llaqtakunaman pero mana waqaq llaqtakunaq chaskiyta munarqachu chay vacunata porque vacuna ruso es malo kayna wakna nisparqa porque a veces chayna yariki yanqachanakunku solamente Venezuela y Cuba chayllapi chay vacunakuna wawqillaykuna pallaykuna purirqa riki gratis gratis entonces pero kay OMS nisqanqa mana chaytachu munan rika OMS mana ni Rusia vacunantaq munanchu rika sino kay paykunaman afiliasqa kachkan rika hatun empresas laboratorios paykuna riki obligachkan kay OMSta chay pandemia kuna kaptenqa qulliqi gananaykupaq ya rik obligay porque a veces llaqtakunapi chay profesional tukuqkuna waqiqkuna o kay radiontaka periodicontaka televisionnta willakuqkuna paykuna a veces ninqa contradicikuaptinchik chayta llaqtaruna uyarushpaqa manaña vacunakuyta munanñachu entonces chay ruwaqkuna chay rimaqkunapaq kachkan kay control y vigilancia wawqillaykuna porque kay soberanía nisqanpiqa total nallaña riki kay OMS paykunapa nisqallantaña riki kasuna manaña kanqañachu riki kay Perupi gobierno pasya tientewaychik ya arantisaqchu manachu aprobaychik ya qulliqita arantisaqchu manaña upallachalla arantinan chay vacunakunata hayka nisqantapas wawqillaykuna y kay control vigilancia nisqanwañataq vacunasqa mana vacunasqatapas controlanqaku wawqillaykuna pallaykuna y vacunasqakuna huk listapi kanqa mana vacunasqakuna huk listapi kanqa incluso kaunanqa chay control manaña chay tarjeta simpleñachu kanqa sino QR chay wawqillaykuna chay QR taq celularnikipipas apakachakunkiña rika chaypi ninqa ima vacuna maypi vacunachikuranki incluso fotoyuq videokunaraq kanqapas wawqillaykuna pallaykuna vacunachikusqayki mana vacunachikusqaykipis ya y mana vacunachikuqpaqa kay control vigilancia nisqanpiqa iman pasakunqa simplemente kimsa cosa pasasunki denunciaykusunki o denunciaykuwanqa rika ñuqa a veces mana riki mana allin chay vacunakuna nispanini entonces denunciaykusunki o denunciaykuwanqa o sea kanqa denuncia principalmente chay mana vacunakuy munaqkunapaq y vacunapa contrampi rimaqkunapaq y harkakuqkunapaq a veces kan warmin churin mana warmitaq mana churitaq vacunawaqchu nisqa harkakunqaku paykunata denuncianqaku hinaspa chay denunciarushpañataq cárcelman apaykunqaku porque chay tratadopiq chayna nisqa riki cárcelman apaykunapaq ya pero carcelero ninqa kay ukumanqa mana vacunasqakunaqa manam hamunmanchu porque kay ukupi kachkan presukuna paykunamanmi contagiaykunqa por lo tanto ñuqaqa manam munanichu chay mana vacunasqakuna hamunantaq entonces chay cárcel punkupi wawqillaykuna pallaykuna
chakataspa anki mana munakuchkaptikipas chakataspa imaynata ruwaspapas ya vacunasunki wawqillaykuna vacunasunki. Chay obligatorio, ese es obligatorio, chay control vigilancia. Entonces chaypi controlasqalla kanqa pin vacunakurun, pin mana vacunakunchu, porque a través de celular, a través de chay chip nishkanku, porque chay chip kuna qariki uchuychaylla mana rikuy atinamiki, a veces chaykuna wakiq mana creenchu. Pero basta que vayas a la nanotecnología, existe nanotecnología, chay nanotecnología te maskaychik. Chaypi kachkan chay uchuychaylla mana rikuy atina, sisitapas, pikitapas, chiyatapas rikunchikraqmi. Pero chaymanta más uchuychakunalla kachkan riki chay nanotecnología nisqan maquinakuna, todo tipo de máquinas wawqillaykuna pallaykuna, hasta máquinas atómicas ninkuña kunaqa chaykunatapas ruwarunkuña wawqillaykuna pallaykuna, proteinakunawan chay mineralkunawan chaykunallawan ruwarunkuña. Imagínate kay ciencia avanzakunpas hasta chay mana rikuy atina máquina chakunatapas ruwarunkuña wawqilla. Eso existe hace tiempo, mana kunanllachu, mana kay COVID-llapaqchu, chayqa existirqañan desde puntamantara, porque kay ciencia riki tanto avanzakurun riki wawqillaykuna pallaykuna. Unaysuña chay nanotecnología existen. Entonces chayllata riki aplicayta munachkanku seguramente chaynapi chay facilta chay vacunasqa mana vacunasqatapas controlaykunankupaq podría ser uno de los vías, pero mana chayllachu achkan riki controlanapaqa achka ñankuna, por ejemplo llaqtakunapi kayta deben riki chay cámara vigilancia, porque Huamangapi kan cámara vigilancia, Vinchuspipas kan, pero chay consejo punkullapi rikaw, pero chaykunata riki nin más mikanan chay cámara vigilancia kuna imapaq chaynintakama llaqta runata controlananchikpaq, hawananchikpaq, anchaypaq rikaw. Y chaynta kay sesión de datos biológicos chaypiqa imaninanta chaypi riki controlasunki vacunasqa mana vacunasqa kasqaykita, vacunakuruptiki ima pasasusqaykita chaykuna, pero paykunalla yachanqa mana ñuqanchikqa yachasunchu wawqillaykuna pallaykuna, paykunalla controlawananchikpaq. Chaynta riki kay centralización sanitaria nisqanpiñataq paykunalla kamachikunqa, manaña gobernonchikqa servikunqañachu. Paykuna ninqa y chay nisqanta gobierno simplemente kasukunan wawqillaykuna pallaykuna. Mana kasukuqtaqa seguramente sanción kanqa riki imapas kanqa y paykuna kasukunan. Chaytam kay mama Boluarte ña firmakuykunña wawqillaykuna pallaykuna, firmakuykunña ñatinmi chayta criticachkanku, incluso congresistakuna criticachkanku, tayta Alejandro Muñante paypis criticachkan, imaynama kay mama Boluarteqa chaytaqa firmakuykunqa manam chayqa balinchu. ¿Por qué? Cuerpunchikwanqa pipas maypas libre kanchik, ya tenqa manam pipas maypas riki obligawaswanchu, mana munasqanchiktaqa nispa Alejandro Muñante paylla único rima kachachkarqa congreso ocupi riki wawqillaykuna pallaykuna, chayñataq riki chay kachkan antivacuna nispa sutinchánchik riki paykunapas siempre chay willakuykunata purichichkanku rikaw. Simplemente purichichkanku wawqillaykuna pallaykuna, chayna pasakuchkari qallarinimpi hayka llaqtam chay acuerdaykurqa, porque achkasu llaqtakunaqa achkasu suyukunaqa rikaw pachak iskay chunka tawan llaqtakuna chay primeramente chay tratado de pandemiata ruwaykullasqaku hinaspa firmaykusqaku riki wawqillaykuna pallaykuna, y kunanñataq chayman yapakuykun riki kay mama Boluartepa firmaykurusqan rikaw. Entonces kaypi nichkan entrega obligatoria de datos genéticos clínicos epidemiológicos a la OMS, chaypas kachkantaq, chaymi kay sesión de datos biológicos kay Perupis yapachanchik pariki kachkan chay kunanqa kanqa chay expediente chanchik chay doctorman risqanchik, chay documento chanchik wawqillaykuna pallaykuna kanqaña chay datos genéticos nisqankunapas, chaykunapas kanqaña, porque chaykunatapas implementamuchkanku rikaw, y chaynataq epidemiológicos. Entonces chay control kanqas ham imanta unqurankiñachu puntatos de tu historia clínica, simplemente chay historia clínica quitas riki apachinqa gobierno, mana ni permisotas mañakusunkichu, simplemente ya pustakunamanta hospitalkunamanta huqariykamunqa hinaspan OMSman, chaymi chay entrega obligatorio de datos genéticos, clínicos, epidemiológicos, etcétera, etcétera. Chay pérdida de soberanía chaytaqa rimarunchikña, simplemente OMS kamachikunqa y gobiernoqa kasuylla
caso kuna mana chayllachu sino chaywan nichkanta gobierno kuna chay firmaykusqanmantaqa nisonchik hamunqa pandemia que laboratorio kuna mañakuykunqa yanapawayku julio faltaron kay virus investiganapaq vacuna ruanapaq tanto millonmi cuistakun a ver gobierno Perú gobierno Chile gobierno Bolivia julio kichikta apamuychik que julio necesitaron natenqa ya gobierno simplemente apachinan upalla chaya wawqillaykunan pallaykuna chay OMSman y chay OMSñataq riki chay laboratorio kunaman entregan jarikaw y chaynta nichkantaq mayor vigilancia de zoonóticos y waqiqkuna kaypi riki imataq pasakunqa wawqillaykuna pallaykuna chay control y vigilancia nisqanpi chay partita qunqaykuchkasqanchik manaña pipas maypas contrampi rimasunñachu kay pasaq pandemiapina Hongaita ñuqapas qhipata pandemia rikurimun hinaptiqa manaña rimapayamusaykichikñachu rimapayamusaykichik tikrampas paña mayachis disimulaspaña porque ima pasakurunqa chayta uyarirunqa riki postaykipi llaqtaykipi sapa llaqtapi kachkan postakuna chaypi doctor enfermero willaykamunqa manan vacunachikuyta munankuchu imaynanpi chay tayta Tarcisio chay radio agriculturanta rimaramun hinaptin manaña kasukunkuñachu hinaptin ñuqataqa ahí mismo denunciamunqaku wawqillaykuna pallaykuna imanispam qamqa llullatam rimachkanki ese se llama desinformación anki chiqapta rimachkanpis pero paykuna ninqa riki onspa nisqanmi anki tikrampa uraysinqanpa llullakas imayna kaspapas aunque venenuña captempas onspa nisqanmi chaytaq kasukunayki obligatorio paypa nisqanta ninki manam chayqa valencho necesita más investigación necesita más análisis o ninqa rika tarirunchikmi hampita chay hampipaq mana vacunallawan kay jurachata tomaspa kay hampichata tomaspa porque kay covid wan chay pasakurqa rika hasta alcoholkunata preparado alcoholchakunata kiyunkuna yukaytukun tomaspakuna rika wakiq salvakuraku rika wakiñataq chay ivermectina wakiñataq chay CDS chay cloro mikuna mana kay plato mayllakuna clorocho hasta chay plato mayllakuna clorokunatapas gutachallata baldeyakukunaman tallispakuna a veces chaykuna tomaykarqa rikaw tukuy runa ruwakurqa salvakunanpaq rikaw chayta pimanpas willaron chay ruwachkaqta pipas hawarusunñas willaronqa ya hasta denunciasqaña kanki cárcelman apasqaña kanki chaymi chay tratado de pandemia wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa chaypaq preparakuchkasunchik porque ñam kay covid tariki rimachkaspanku porque chaypas puntataqa chay año 2010 2015 chay watakunapi 2020 watakunapi yan rimay karqa ñam ñuqa uyarirqani ñam kanqas pandemia kanqas kayna wakna atin rimaq kanchik chay covid rikuramurqa chinapi natinqa wakpis rikuramunña nispa ni kasuqpaschu kanchik chaymantaqa chayaramun hinaptinqa chayraq riki imaynay chayqa cierto imaynay hinatay kasusunchik nispa kasunakurqanchik pero yachanchik kay pandemia chaypa sutin pandemia kunanmanta rimachkanchik y preparakusunchik wawqillaykuna pallaykuna cualquier momento paykuna chay pandemia hawanchikman chaqrumunqa chaqay hasta chay gripe aviar nisqantapas pullukunapi lliw mirarachinku chay Estados Uniospaq manaña pullupis kanñachu kunan Brasilmanña chayaramun Brasilman seguramente llaqtan chayamunqa chay gripe aviar llapa wallpanchikunapi lliw seperonqa natini pullutapas mikusunñachu ni runtutapas upusunñachu rikaw poco a poco llapa mikuyninchikunata pruebimuyta qallaykunqaku hinaptin wawqillaykuna pallaykuna mana mikuyniyuqña kasunchik y yarqayman kasunchik paykunataq mikuy tariki apamuasunchik venenasqata especial tarika porque por ejemplo kay tanta llapa kay wamanga tantaq venenuchaymi kachkan rika chay panitukunapas contiene pues productos químicos conservantes chay atun llapas wawqillaykuna pallaykuna unikuqa hasta chakrapi tarpukuyninchikuna chay papa a veces sarakunaman tallishkanku imatataq tallinki chay insecticidas pesticidas acaso chayqa tallaykuptiki chinkarunchu manam chay papa ukuchanman yaykurun chaymi chay papataqa manan ni urupas mikunñachu chay uru mikucharon hinas wañucharonqa rikaw y chay urupa wañunanta ñuqanchik en vez de uru wañunanta ñuqanchik mikuchkanchik rika wawqillaykuna pallaykuna entonces chaymi rimakuypiqa hasta urus qacharaqmi allinpas papachakunaqa
ima kawsaychakunapas natural kaptin uruchakunapas mikun hinaptinqa chayqa mana uruchata wañuchinchu ni ñuqanchiktapas wañuchiwasunchu a veces ninchirika atuchalla manataq wañuchikunchu yanqa llulla man chayqa riki cuerpuykimanmi nada chaymanta yapakun hinaspa yapakun tawa pichqa wata unay watakunamantaqa wañuy haypasunki unquy haypasunki imapas haypasunki porque achkaqñan chayta pasaron llaqta masiykunapas achkaqñan paperukuna wañukun wawqirakuna paykuna tota punchaw paykunaqa riki hampita qhipikuykus fumigachkaqku hasta las 3, las 4 kunata preparaykus pa apachkankuña fumigachka achillachkanku fumigastinña chaynapi chaqaya llaqtamasipis wañukun wawqillakuna paykuna papero jovinchallo wawqillakuna paykuna musuchal Limata aparon papata camionadapi achka qullqita valorizado en 50,000 soles coteramun hinaspaqa nallamaña ni hospital no pasó no hotel puños callan buañucos wawqillaykuna pallaykuna entonces chay en España chay autopsia nisqanto a España venenum pulmonninta tukurusqa ni kurunkurikcha autopsiapiño wawqillaykuna pallaykuna seguramente yachakurqa malkasqanta mana kasukuspan riki quizás mana qullqita gastayta munaspacha imaynanpi chay doctor mana rirachu rika sutillachi chay unquyqa riki o llumpay chay venenochik qunqayta achka pasa con chay no es primera vez wawqillaykuna pallaykuna así que cuidado wawqillaykuna pallaykuna chay veneno chakunata ñuqanchik mikuchiwas paykuna porque chay agenda 2030 manta hipa punchakuna temasunchi kay tratado de pandemia nisqanmanta chay kay partido tukunanchipa dijeron ya Estados Unidos renunciaron wawqillaykuna chay OMS nisqanmanta chay tratado de pandemia nisqam chayñata Argentina pay iskay llaqtakunaqa mana munanchu imaynama obligawanqakuqa munaspachiki ñuqayku kasukusaqku manapas qullqiyku kaptinchiki yanapasaqku manapas imaynama upallachallaqa obligasqaqa kasaqkuqa hasta chay laboratoriokuna yanapanaykupaqpas chay vacunankurayku yanapana no queremos nispa Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos chaykunata puntataqa tanqarqa pero kunanqa kay tayta Donald Trumpwanqa hipaman kutiron hinaspa chayman karunchakuron mientras Estados Unidos karunchakuron pero gobernonchikñataq hallquykuanchik chay ukuman wawqichalyaykuna pani chaykuna mana allinchu entonces kunan preparasqaña kachkanchik chay hipa punchaw chay pandemia hamuptin defendikunanchipaq defendikunkichik wawqillaykuna pallaykuna manan chaypiqa riki kunan kay covidwanmi riki ña yacharunchik experimentarunchik kasu kachasunñachun wawqillaykuna pallaykuna kunanmanta preparasqaña kasu hinaspaqa chay ami con pandemias nispa aunque sea urqu puntanpis yachakamusunñachik mana chay vacunaqkuna chaymunanchipaq riki bajo chunniqkunaman ripunachikan porque obligaykamunqa mana munaqtaqa fuerza chakataspa vacunación que no creo que wawqillaykuna pallaykuna chaykamaqa riki mana munanchikchu aunque denuncianki imanan haykananki natempas mana pasanqachu chayqa wawqillaykuna pallaykuna mana pasanqachu kay covidwan chayraq musharunku chay efectos secundarios tanto waranqantin unquykuna kakullasqanta entonces wawqillaykuna pallaykuna simplemente hay que estar preparado ya y chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna kay jurado nacional de elecciones chay elecciones man rimachaykusunchik jurado nacional de elecciones nichkan riki kay hamuchkan elecciones regionales municipales Wataman habría que ya picanca elecciones generales, presidente, vicepresidente, congresista con aclanapag y a piñata riki kay chaupi watam más piñata kanga riki kay elecciones regionales y municipales alcalde chikunata y chay gobernador regional tarik aclasunchik wataman chay riki nichkan kay jurado nacional de elecciones chay elecciones regionales municipales paga kakuchkan pachak hanchis chunka organización kunam nispa. Mientras que hay elecciones generales España takachkan Tawachunka Kimsaya organización Tawachunka Kimsaya entonces Tawachunka Kimsa candidato con kanja yapachan candidato churatenkoga chay Tawachunka Kimsa riki campaña tariki roakongako okay diciembre mantaga noviembre diciembre chay mantaga hallakuykongako enero febrero chay tachata kosikachangako rika ñuqan botaba nispa
pero jepan jatigamon gariki ka elecciones regionales municipales chaypa ya iskay pachaka ya 15 chunga chayaño faltan iskay pachakpa wawjilekon son 170 organizaciones políticas chaynas ka elecciones regionales municipales 2026 pa kachkan wawjilekon parekon chaypis akliana kan gariki chunka 15 waranja alcalde kunata o autoridad kunata tanto gobernadores como alcaldes o mama son 13.032 autoridades con anchayna kachkan runakona rico con padecona alcalde con rico que binchos la pera haika municipio con ata con padecona municipios distritales ni cancha y provincial intenga haikata liu yakta pe haikata chay liu yapa champe harike son 13.032 cargos nacionales, mejor dicho, claro, cargos nacionales mediante gobiernos regionales y provinciales y distritales, así como regidores y consejeros. Entonces, tanto autoridad con pero kay pinichkanta kay chatare que hinalacho chay rimay kanga imainaya kay chapi kay taita Roberto Borneo, presidente jurado nacional de elecciones ni kachkanmi según kay ley manhina hinallarak escribisja nari que kay movimientos regionales nispa porque Kaipening según Borneo Panishan Magina porque pairieron una comisión constitución mancha elecciones regionales municipales manta Rimag y Chaipening tawachunka tawa partidos políticos mikachkan participan en Kupaj mientras que elecciones regionales per tawachunka kimsayan pero kay napaja kay municipal pa kachkan tawachunka tawa partidos políticos nacionales pero kachkansa yaja pachak movimientos regionales o aujilla con pareco yaja pachak si kachkan movimientos regionales entonces kay wamangapi pues yaj kimsachos me movimientos regional con ajarika o huancalica pues yaja chay iskao kimsacho kachkan hinalla riki chay konas activas kachkan entonces paikuna pues kay movimientos regional con apas participan mangra si aujilla con pareco na kay jamoj pejarika entonces chayta seguramente kay jamoj punchaguna pe más aclarana kachkanga ña comisión manrispan ña riki kay jefe de jurado nacional de elecciones ni Coruña tenemos 44 partidos políticos nacionales y 96 movimientos regionales a nivel nacional paikona participan gaco caejamos elección penes entonces tanto manda ya tan chico una semana ya para mandar presenta con gaco ya están china y que pasa elección pepas tanto un partido político gaco pero solamente participar gaco que hace entonces seguramente ya están chico una pepas para ya está pichun que es cachun que chayna ya participa o menos para a veces gani participa das monango chore que iskaya participan gaco entonces chayna kan que elecciones regionales municipales ni jamper chayna tani que taita Martín Vizcarra pairiki kachkan proceso ni jampo ojiagona paikona entonces paisiriki nya ai hikoitaña monachka ya tskanchina de que pai taita Vizcarra partido kachkan rika primero Perú ni jamrika y chao chay partido pero que el presidente Renan Pascarja pero pai tari que suspende coron que na semana participan mancho ricao entonces pero jamuch canta que cárcel ricao ya te sanche oriento malata cárcel apai conco como venganza política apai con gaco ya chay cuento ampas taita Vizcarra tarico aujila con peco primero venganza política caron que inhabilitaron coricao como kunan gari que mona que sancionan gaco taita Vizcarrata y paeja ña prepara kuchkaña y matanispa mejor que kunaja ya jawaron jiña y mana roas hango tamego ripucha cosaña nispanse Brasil tawan Bolivia ta hawachkaña chayman ay hichakunan poglia gol para egona y chay pillakta kunatas ña solicitachkaña asilo político nishanta y seguramente vamos punchao kunapi kay kunamanta más rima y kachkanga maijin si chaskinga Brasil cho Boliviacho echa manacho munanga copas bueno chay kuna kachkanga rika kunan haya chay guyara kanichkanika cualquier momento ña Vizcarra ripucha con gaña asilo político tam ña solicita ita haya y con gaña nispariki chay ya rima chay kuchkanchi wajilla kuna
pancha kaq patachayanraq rikao chaymanta kay elecciones manta tukunanchikpaq riki kay alcaldekuna chay reelección de alcaldes y gobernadores tukurunqachusmi Waykipa sueñokuynin tukurunqachusmi porque ñachusmi musyapakuchkanña incluso defensa medio de comunicación nacional perima kachachkankuña kaymanta incluso kikin waykipuni chayta publicaspari perima kachachkankuña manaña risaqñachu reelección manja trabajo tam cumpliykusaq ni España rikao ya creo que ya se ha resignado awqillaykuna pallaykuna porque pajarin kaymanta tratanga kuawqillaykuna kunanmi tatangoqa rikao kunanmi entonces awqillaykuna pallaykuna kaypi proponikurunku imata reelección kaytaqa kanqam alcaldekunapaq gobernadorkunapaq pero a partir de 2027 mana kunanllapaqa mana kay watallapaq kay 2026 paq mana sino a partir de 2027 seguramente 2000 claro 26 27 28 29 30 31 chaypaqña rikao chay watapaqña chay reelección kanja rika entonces chay wanriki kay waykikunata desanimamuchkan wawqillaykuna pallaykuna rikao porque atipanakuy karqa riki kayman hayka kutitaña kampas y kunanpas rikao inaspaq kunan qhiwichaykunku chay fichapaqña kachun Nispaña wawqillaykuna pallaykuna waykikuna riki mana kay waykillanchikchu sino uklaw llaqtakunapi chay gobierno regionalkuna suwakusqan qullqitas riki apanku kay congresitakunaman votaychik ya ñuqayku religikunaykupak nispa riki qullqikunataraq 300,000 400,000 rolexkunatas apanku awqillaykuna pallaykuna chaqay qayninpa nirqaykichiña congrestakuna willakunña apamuasqam huknin kay tanto qullqita hukninmi 300,000 tas munachiwan hukniñataqmi kayna nispa willakurunkuña todo se sabe pues awqillaykuna panichallaykuna entonces ya reelección de autoridades wawqillaykuna pallaykuna se va al agua wawqillaykuna panichallaykuna a ver si tenemos a ver de los votos reelección de gobernadores chaynata ruaykusunchik icha lluqsiramunña noticia de último minuto otra vez Congreso vuelve a caejariki a ver vuelve la reelección de alcaldes gobernadores a ver si Tito dice a ver más Caichape más Orachampe Kagay Pinchcaño Welfare Oscurima no postulará a la reelección Gobernador es el tema de la reelección. ¿Va a ir a la reelección o no va a ir a la reelección? No, ese es el tema que no está. No va a ir a la reelección. No, ese es el tema que no está. Ya, mana, una piña chucha, ganis para allá. Decimos la caña porque ya sabe ya que no hay reelección o auge para pandilla y con Anjuevi está votando con él, pero aquí estamos buscando. Congreso votaron chucha reelección te imaginas pero cae peninco que la elección va a ser a partir de 2027 paikona informe de minoría te presenta con las jaco en aspanengre que kanjam cha reelección pero 2027 en adelante manan cae 2026 peja kanjacho ni coronco rica chaina tan jiwicha kamchkanko entonces aquí no hay nada claro a ver voto legislativo ordinario a ver qué ha hecho más porque queremos saber ahora mismo con un debate carjaricao pero que hay la publicación cachcan debatirán no hay nada seguro tabicharacho debatir un cuñacho pero mana publicas hachu cachcan rico con pelecona solamente que a partir de 2027 en canjanis pa chay documento ya está aquí voté en contra, eso está bien de otra fecha todavía. Bien, ojo, ya con una tarifa más, tarima es que es un chijamos programa con una piña, con eso se jari puchaco se pasa, chacullaza, ñaricao y marima y con una puchorón. Encuesta con una manta, jamos programa con una prima, ya que ya pachaco son chiquilla. Con encuestas canja hasta puncha, ni son pagar en elección canja hasta con un punchao cama 24 horas antes, y me pasa que tanis canco fraude ni na con anco para mi cuauja yo amanta cama encuesta con una can mancho porque se encuesta con una malogran porque encuesta en ricao pai mi ganas pai entonces pai man bota y cosun ricao entonces ese encuestador no debe haber yo jamanta cuauja ya con pero antes ninguna alinear que tum pachata sondeo de población nisja javarina paricao hay que hacer sondeo
pero chay último chay elección punchao año amanta mana parecen chojile con parecona pero chay mana chay tacho trata iko itamunachkanko sin proyecto ley presenta ikuspa nichkanta mana ñan kangañacho chay imam chay huknin karga ley seca ang ley seca pas mana ñas kangañacho aujile con parecona tenga mana ley seca que tenga hasta 5 chagona pues engaña bota rica porque chale se kawan así con ari que manari que permitis hachucarga y manata toma con apps con anja toma con coño una palla y con prueben gaco o sea chale se cata chingako y chayne tagri que chay encuesta con as kanga hasta 24 horas a su puncha nin kama chay con ataroamos kanga y congreso aujile con prego no sé malay con atan churwa kanga buscar congreso a veces yanga con ataña prácticamente aujile con a pan y chaya y con yanga con ataña a veces que congreso con ari que usios sin ley con ataroamonco ya nagari pucha con chik pasa chaco son chiknya